Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje na mapenzi yako yatimie hapa duniani kama yalivyo huko mbinguni. Twalitukuza jina lako kwa wema wako, kwa uaminifu, kwa fadhili na kwa kibali. Umetuonea huruma, umetusaidia. Kwa mkono wako tumefika ubali huu. Kwa neema yako Bwana tunaishi. Naomba ukachukulie ibada hii na ukajitwalie sifa zote na heshima na utukufu, kwa kuwa ni wako. Hatuna mahala pengine pa kungeukia ila ni kwako. Hivyo katika Jumapili hii nakulisha Mungu uliyemweza, maombezi tunayoenda kuyafanya ukayatimilize. Matakwa ambayo watu wako wanaleta kwako ukakutane nao na ikajulikane kwamba wewe ni Mungu. Twakuabudu, twakushukuru, twakutukuza katika jina lako takatifu twaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukachukua kiti chako cha baraka. Na ukwata uweni sitwani ya Yesu Kristo katika service hii ya wachumwa wa Keli wa mwaka wa 2026, mwaka wa 2023. Uni wachumwa wa Keli na either ni with our attentive inamuye wachumao nondo tuikanisa ni pastor makanisa ana makanisa tano be kanisa uumbani ava KFA pama Chakos Town ninye pastor wawo be kanisa ungi wa Facebook Lazarus Musyoka page be kanisa ungi wa TikTok Bishop Lazarus Musyoka be kanisa ungi wa YouTube wita wa Bishop Lazarus Musyoka na be kanisa ungi wa Mutongo TV wita wa Rescue Times na makanisa asuonde mwiyai atukomanasya kwanzia siki bathukanyo. Believe you me, kanisa la physical with our tofauti na kanisa Facebook, na with our tofauti na kanisa wa YouTube, na with our tofauti na kanisa wa TikTok, na with our tofauti na kanisa wa Rescue Times. Na yuma kanisa su onde 500 tumatungia nite bandu bamwe wachuma o nikana tutone kuya walanio wa mwaka wa 2026 mbe wangai hondo ni rahisi tikatuila na tukaasya mwaka mweo, tukaasya Happy New Year. And by the way, be and already ono yu mukethia Happy New Year ekuya mwaka iwakuiye niki nundu kila kithia wapo ni ka feeling ka Saturn season, yani be ka feeling ikauka muthenosu matuko 33 kuko bika saa 6 sia utuko to cross na probably the following day muthenya na wathela be andu mafilia we wa mwaka ni wathela na andu mae motongo ewe na ungaidi wanesa andu nima kwa mwako chambia otolondu serikali ithi wana financial year na financial year ya government ithi awa tusome our budget
muthia wa mwei wa thanthatu. So financial government here yambia July mubaka June mwaka la tuendete na yu onokaisha yumbunge yambia umbana yambia sewi budget yambia kuikia projection yambia kwalania vision ya kila national government ikwendaika the next financial year 2026-2027. Hallelujah. Yani na yu ila yu kuikwa budget na kuisoma with the vision methi ya wanema ono mundu mwe anambiye obani mweleshe kila kitawa woni ni chau na yu nenda nieleshe kwa jumla woni kwa kithiomo kingi ni expectation. Hallelujah. Maundu ala wikwatitie kwa chief, maundu ala wikwatitie kwika kana maundu ala ukwenda kwika, maundu ala wina plani ya mo kana shindu ila ukakwata ukachibu mwaka u na usonge na mbe. Kwa tuinene ya woni ula mundu inawo nundu andu amai matonyoso ni ai woni wenda wibo ya ngaya ikunenga woni ndio neneo ginene ya woni kana vision ya ku 2026 beila collective ta family beila expectation ta church beila expectation ta TV program ya rescue beila expectation ta marafiki lakini beila personal chu omundi twenda kudilu na ila personal expectation. Na yunundu mweyai nutunete thayo naka tunenga kiliko kilo mwe waitu at your personal level nundi ndikwikia wala ni wa thayo wako. Kindu kimwa wa ileo mananikana provision ya Ngai yuka oundu wa place in demand. Andi manyani meki hata kwa Kikamba, but let me try to put it in English. God's provision comes as needs arise. Yani provision ya Ngai dayo ni wa mundu ni activate wa ni mabata na mo mabata maumana na wendi waku kana kila wikwatitie kwa ila wina maundu kwendaika ukona wekala no kiandiko kia mwi katika budget yakwa ningwenda kwaka na uifocus ukashanga Ngai ya kwenembo au nenge shindu isu wea mwiyai nienda ikia biashara na ndiye na capital na uifocus provision ya Ngai divinely ndiye maukwatikana kwa andu ingi thinola tuithi ya wana na ni umundi ni manyisha thinola tuithi ya wana na muno akilisho menda haiti ya shindu ni kanama akwata shindu maplan aye kama tabiondo wona government ya Kenya ikuika budget ya 3 something trillion ona ndi bandu hithi yana 2 trillion bandu na maamina iko yo igwa imandi yeba na maimo saloni mashoka mosengi itina wa budget ye kwa provision niyo myomo ya provision evinguka na peshindu utonotua upoyete witite Ngai kwangelekanyo pe mutabania wetiwe ni mwiyai na yu asya mwiyai muthenyola windethia ni kwate speaker oili onaite keyboard na kwate speaker ili inathi uvingo wa kanisa mwiyai na kwato keyboard yo inathi uvingo wa kanisa. Let me surprise you, muthenyola no kio tabania masaku na tabani sema wachuma meano na nambia kanisa patemo hiyo nomwe kasibiko na kamo na tabana ziana kini na ndiye zina akunie meyeleka na iyana na kanywa patemo hiyo na tuende
neo andui itu nindi speaker andu maumia mawa speaker mawa keyboard na shindu cia move mawa podium kwa uaminana na alania woni niyo maandiko Ngai akinena na Habakuki, mkuni Habakuki kilungu cha kele amusawa katatu amwiye andika woni no wiya we plain ni kanala mesoma masembe nawo pe mundu education desire ngoya kutamuthuko miwangai na iwe ne kila uendeshe ukona mundu akakulie speak mwimbe za siana umwingili 25 akuye kwata speak omwe wende angie mundu ukethie ka speak akamuivoka ungamite ungiwi wakulia speak ombe za siana ewe ngili 25 aya kaete kangi ungedukishe mukwina mukunite moko pate keyboard kindu kikuongela musiki wone mundu gakulia ka keyboard katutethia yani chukitumi chaku tamuthuko mwanga ikwithia wina budget at your fingertips ukwithia ni keyboard mundu akulia ndo mwihai katukulia chuma mbeza ziana kwashu ikuona niona ndwina plani winayo mundu akulia wenda miyo ya mbesa siana ukwambia meanga kwata 70 ni kuwa miyo yani ni onania mundu ute prepared ona banini yani ndwishikilo kwenda andu isundu tonyokika kwa uandu mangai mwiya ini weta nziasio kwati lakini ukwithia andu mayina plan withia mundu ndena walanio withia mundu ndena ndoto withia mundu ndena woni withia mundu wende si yani abwa usukuma iwakie mbele Sumbiwa ayo wakwa dinguku tayayu dikolwenila govia wekiwea
Yesu wakwa Yesu atene na tene wendo utangi lawanda yamwia nikala ivakuve Yesu ngelilikana ikolwe Yesu akwa wa Yesu Muthukumi wa Ngai Solomoni ainena aicie, many are the plans of man but the purpose of God prevails. Hallelujah. Maingi ni mawalanyo ama kana mipango ya andu indi kitumi changai nicho chaila hata musumbo wa sumbi na andwala matafaulia kwa kisungu twasya. Those who fail don't fail because they plan to fail, but people fail because they failed to plan. Andu maibaluka ni kwithiwa imabangie mabaluke, andu maikosa kuachieve muthiani wa mwaka ni kwithia ni mabangie maikachieve, lakini kitumi kimwe kituma mataachieve ni kulea plan. Na ake Solomoni asha mundu ethia wana mibango mingi indi kitumi changai nicho chaila na nicho kitumi ebukuthi ingwete bini ndayari yakwa na ndayari hii ni andikite resolution sia mwako undu be maundu alangwenda uprisendi be wangai obamwe na kwetela kitu michangai uyete budget yako uyete plan yako mbe wangai na nicho kitumi nindendicate ya umundi matuku 11 mwezi wa mbe 2026 muthena wa undendicate mawoni ula wina wo ndoto yaku vision yaku expectation yango yaku ni kana tu present mbe wangai ni kana tu chambililia mboya. Amen. With the pekindu uboya pekindu chuku guide ila udhimbe wangai no udhimbe wangai ukamutabia mabata ala winamo ukamuya mwiyai ningwenda kwaka mwiyai ningwenda kuwangali mwiyai ningwenda kuwa kidheka mwiyai ningwenda kwa kiasei mwiyai ningwenda usome vya siana siakwa mwiyai ningwenda kumba na anasiana siakwa tamushei. It is one thing to be anointed, it is another thing to put the grace of the anointing into work. Tuisilite binda ya kivindu ne binda yade chumaki
chumaki nyendeo kuvitha kwe vinda yambe initelemia diwa matelemanga lakini nitelemie aive andu methia wa kanisani amo atabania onethia uandini onethia ya satani ati withia pe munungoni yake asianga indeka asiama. You know, by the way, dinesa ukapost nikaria nzwanite nasia nakotui andu meitina hata yani ukwithia pe kindu kita ni awe na ndeto ya ngai kiasianga indeka asiama kabisa. Yani withia pe kindu kiumpe bandu bomba ni andu na maiki yanga inuboasya masianda waishiboasya withia be bandu bomba ni andu ishitwa ni yothaitha na maiki yaka na ngai no athayu chikuma kwaku no kwithia pe andu momba ni abandu makwasya metabia andu ndeto ya ngai machasya matie Biblia na muikia supernatural things done by God. Even devil is far much better than you. Ni mutabia nesa. In fact, the other idea itangutani ya mudhembosu. Idea wiwe tangutade andini itakitu na ya tuundua. Tafadhali, viwe nuke. Ukekale mushikwako. The other idea abandukewa. Yesu ekie shama. Na shamu diane ngie kuikatume. Na ishathelie. Shut up. Wimaanisha madhina mandu hala mebo ngainde na interest yo materia. Wimaanisha handu hala mabwa kila kibeti cheti kawa ni ndakame miake kumineli kiiti kwa ni ndakame hachadi kukwanda kitali na Biblia yasha na chatumia mali yacho ya dhela na ndakitali sheka kukiita hundu ndakitali shidi ya biashara ila mali ya dhelie cheka la chetele ukwa na mudhenyoma kilia chena koma noenene vitite chakulianu chewe Yesu wa Nazareti ubitite na ichewa Yesu nuboase ichewa ka Yesu wikashiam na Biblia shama mosu yangoni yake tabia ndai mukilisto ndesu lakini aiwewa report ya Yesu wikashiam yangoni yake nithi na nama nenju kwata utibo wangu yake ni nguboa na Biblia sana kibeti cha dhudhuana naume na cha sukumana no mati cha sukumana ila cha bikie cha kwatu ndakamea ikaitika Yesu adhiuka kuliola wangu atanu langi watanu Petelo ambio musome hamukuliwa kwa siati wanu maingi betu wetu Yesu asena zina sukumwa hachape mundu wangu ata negwa pinya wauma nola mama adhilito kabalukambe wakia mwe ninye hamwelesha undu mandite uboso na iwaye undu mandite uima wamwe na iwaye na mali ya dhelie na Biblia asha the more waende no hitwa the more situation yakende na kuwase na mamosu abwa na Olondu yukindu kila kibikie Kenya tuila lebo yai ondu maukito Yesu eka chama anu makiwa suti changa icha satani yuba Kenya tuiba dati yo sisha mumani ndola kumanitwe kwanza kwa nandu isi not social media wametumia nesa ni kwaka wametumia na ini kutembuanga ukona kithama cha mundu chunga mito kona mundu andikite kurasa siano na usuite kwa umanganite na I misquote Biblia I misquote ngai ni wikashiama na ti lazima serikali onaiba itikila neno after all itengemea kana maiki ya ngai kana na mono kulikama alikio mwimbisini ukikanzi tu ye takulia nyeni asya kila kanisa wa Yesu nutabasyandu kananga iwe kazi ama isa kaimo beandu maendo okunwa bazi ama kwinuka. Anyway, no wonder such ndini shamina kakanisa waluma make sibitali na makwaka skulu andina se sibitali nzuku ekai sibitali ni nsio lakini ukwithia kila mufokasite muno tima wiko mangai endwa ngai ni wika siama na bayiki ndungai uteka yani sie kwithia ba Kenya
We have to go back to the basic. Tukaintroduce Biblia. Onakawa nume makanisani. Lakini tusiokie tu. Kabro. No, tusiokie tu yandu. Tuambie soma Biblia kuma mwambililio. Tuamina mwambililio. Tuthime koma tuma. Ami tuthi utiane omuku. Ami tume mwambilio mbako bwani. Amini tumanyishi kuma mwambilio kubika malaki. Tuma malaki. Tumanyishi kuma bau. Na tutembete. Tuishobika mala Yesu anena asiati. Maundua mukuona ngwika ala mukandikia mukeka manene kuthonoka ala ngwika. Okay. We na shila nonete ba na mumbie isio ha kila mundu ba wakaniso ekola mweni ni ngusia outstanding wachumwa matuku 28 anaitwe ba mwalimu kuma makuweni abindisi hata nena aitwe ba na aitwe mundu wa kuelesha na dina muboya na mukwata kwa na twambie kwina mbathi sio tayanga ino muthaitha na twende kwina newa chama chiche wa tayari na tungia mwe mubea anakania satani na muyasia Yesu anetanie Yesu uambu ilo anetanie Yesu anatite muume musi akunia muume simo muume lo no sio ewa muke unena bandu ba muume anambi yobo ya Simoni tuiba hatu edukishe mwangaiwe munene ngayo sanguma ngaiwe wotaiwa mwiwe museo hedhi ya chiki beti chakwa kiunena muume ekuya aitunga mubya bandu bambe okikulia wapo angata na yu mundungi nunduwe ni wa programiwe takataka na kiko chandini ni kananda kadhi beyond kutabwa gai ndeka ashama Yesu ndeka ashama indi babu anati gai ni wika ashama na Yesu ni wika ashama kwa ngai wika ashama is continuous paiki ndu cha past Yesu Biblia asya medena memino kilio ata nienge mobungu makokila. Okay, thank you na ube kindu kimo mutasiasya mwiwe hata mwisi ethia ya shadha ni mobungu makokila imaanisha kukethiwa athani maguo basi tuoni ala maguo nundu ukandifferentiate wobungu na waguo na ndukatwe Isaiah ithi twe ya methia ndukatwe Yeremia tuyethia Yeremia at our time there are true prophets and there are false prophets. Mundu atukiwo ukwithia ikala kibinduni we were expect mutumia kana kibeti kana mwana gena miaka 10 anyanya kusonga nambe utaikia kana ngaiwe kashama wejuona mundusu katika changamoto ila tuisilite wejuona siana sieka kuiwa ha bona siana sieka kuiwa hedhia tui programu haiwa ethi mutiani wa baluka mutiani maisha makwi mathela withi ona bayina wikwati withi akana kukayona mbe he mutumia mae manwa muka mutumia kosa kibanga otilanga muka na akikosa anywe sumu na kuisusia nundu wachao otofauti siamana osiamana ukewa mutumia akwasha nukaba muka kwanda mbikia liu kana mbikia liu aita utemunu kana aita utemunu ndane ngai kiwicha kana ndamba sia moko yuta mutumia okay kulia wathi kitchen wathamba moko iwe ko twika mutumia ya ukethi aliu uwe ukebuo kaya iwe ko twika mutumia hey haina ndo meukwatia kau mayuwana maiminana tondwe edha na chokibeti kishika nanga iwika ukwitha kisiaishe mume adhiye mofanikiwa kwa chacha mutwano oti mutwano ngodhinga manze umeala mesi pata wakibeti hii
imebazu mundu umenamba siana haumeange motembe yangalisio utembea kiatu kitembuku na ethia mabasi ethia tuyumatha kana kuinga iwikai yani ukwithia utakibetwa sisha muhimu ndui undungi ndui alternative ndui singa ino abingi omiomo ya muhimu na kabingwa through mwikio wako Nindinesi kaito biketi kwanza nitele mie muno na icho kitumuku wangu mwe chupa no tushokie Bibiliani tuweke ngusome musoso na kuya bahau mundi tuenda undendicate kangu some musoa wi ibukuni ya ndimo kilungu che 13 niisye musoa wa kenda kuima uswanio maingi goni ya mundu hindi motaomayo oba no momekala kana many are the plans of the heart of a man but the purpose of God prevails. Kitu michangai kitu michangai na yutu abangithia tukie tembewa mwia to indicate alama bata maitu bewangai tuimatwa ya mwia oni wala nyo mwia ningwenda ona kuoko kwaku ningwenda ona matei maku ningwenda ona mumo waku yoba idea chalo chakwa kila mwaka last year naandikia Yehova sindu ila ngwenda na katika sindu makela na mwi ngwendo thio tabania Europe katika sindu ila naandikite mwi na ndio ndu nesi di mundu nesi di pasa nesi wakuo lakini na ikiite ngai na munengita resolution na nundu Yobu ainena aishe kwenda kwa ngoo ya mulungalu wendi wa ngoo ya mulungalu ndukasono kwa nongi ndukasono kwa kitumi kimwe cha kwithia wina plan ni wavoidia praying amiss planning you tethasya kuhiti the target no kethia omwaka wende ni ubingwa bala wandikite ukasisyo kethia mwiye ni wikite ona kina kini shitialite ukakwata formula yondo ile kuiboya na sindu indicate wa ichambia mwaka nutu inawo andu akibindu already imena niena umuprogramia kula menda umwisilia na uimu webangane sapyu ushambulia kindu kita wa kanisa wa Yesu ula active hicho kitumio kuona omwana siasa ya kukila. You may not agree with the prophet of war. You may not agree with him. It is your choice. Unaweza usikubaliane naye, ni chaguo ni lako. Lakini hatuwezi dhalilisha neno la Mungu kwa sababu kuna mhubiri ya upendi. Na hatuwezi tukasema neno la Mungu alifanyi kazi. Niendo kulio na niendo kulie serikali. Ila mundu wawa ndetema awa imwendo wako nifahamu kanu uboye
mwenda amu confirm kana nuvoye ila mundu wambi alwa imabindi joints na yuka hospitali enewe ndawa ainywa ndosi Yesu na ile osyoka imwati ya mwako ni famu kana niwe nuvoye no sio umwe wasya masyangai eka gai eka ona medical practitioners mauka makethia mundu ucio muvou ukweli ni kana ukora wivo sheti sivo lakini ndukona kila bedhi yawa pe andu muma sia not fake siangilie mwe ni kwithiwa pe not ilo original yangili kitumi chatu ithiwe na not ya manata no fake nundu wa kwithia pe not ila original na nundu ba Kenya not ila nene ingilie mwe ndwisa na not yangilie komi Kenya nundu ndivo lakini ukethi in Zimbabwe mena not yona yangili thiana kwanza ne tamanumzi ya milioni wa in Zimbabwe ni ukoma na not yangili thiana nundu mena yo lakini ba Kenya not ila nene ni silingi engili umwe niyo not ila nene ko pa hii not ya mbesa ya Kenya wisaona nene kui ona yobungu ni kwithia be original ko sindu ila fake shithia i copy ila legit ila genuine ko pe andu meka mabangi da sheshama of course no wonete mundu akwiwa apinde kanywa kuma kwacha kale akomwete kanywa komu wikana muthukumi wa satani biloni ya muthukumi wa Ngai saisi labu amwe kwa jina la Yesu pona ungeuza mundomo ni kanandu mone tabu yes itu isinesa beamwe matumia wasuali munene na kuikunzwa kuyobo akekala hailiu otweka kuikwanangikie nikanaoka muthukumi wa satani ukuita wa Ngai akwatoku asya ni kwa boa ila fake shivo na kitumi cha bedhi wabesha ma fake ni kwithia wabesha ma original wabesha ma legit nicha ukituma mundu eka wash I print pesa fake ni kwithwa na vata na mbesa na ndena formula ya kukwata mbesa in the right way nobe andwangi ni atabania na yunundu wa kwenda shama na ndena formula ya kuikalania na Ngai ama nondu Ngai utumia mundu aise uvya shake ni kana ajibu kila ngo yake yusu ekiko ikwenda icho kitumiwona ona Biblia andu mali ulaundu mekwenda lakini beondu Ngai ukwenda yali ulwe kwa ukwacha kwa umundi tukui-present mbe wa Ngai tuimuya mwia mabata ni moni na momwako mwaka muthelu ina swangulie kumisheshana bish bata una la nyambe wako mwaka muthelu be project yako inakwamie mwaka undi enda project yako kukwama mwaka muthelu inina komani ya mundu maito mwaka huu nienda kuona cheni yani uyete bata wako mbe wa Ngai na uindicate ibukuni ya Luka kilungu chake ili kuambia mswami ongweli na ile Biblia yasha netina wa matukumaku thewa kwa nyinya wake Yesu mania kwa bika ibinda yako thiunenganekana mbe wanga you can't indicate meli na Yosef makuwa kalakana kwa Yesu Kristo Yesu na maenda ikaluni na maendete na ke muthuku mwanga wetu Simeoni wani beba mutheu amuka ende kaluni nela wabikie mo kama mukwatithia kana haka kwata ungamia shamuyai muthuku waku no athi na muguo
nundu ninona wobo showe Israeli matelema na andendiketi kalakana na maumia ndembo ya andendikation yu Yesu ila wanenganiwe kwa mwia. No matter how much enemies try to kill him, they could not succeed. Undu ashema Yesu imamu iye moko ni mamwia, imamu nengani moko ni mangai, kuma baunde moko ni mo, kuma baunde moko ni mo nongi, moko ni mangai. Hisi nyindi zika moko iwa yukitumi kimwe chawoni na vision na ndoto na mawalanyo kumande indicate kwa mwia ni kana withie metwa iwa mbeni ngai ni woku yanisia withie ngai ni woku ete kuyanisia mabata tithwi wa yiyia na uwe implement wande indicate kula kwi mwia na ke mwia akiyanisia ila manenga ni mkana kula kwi mwia. Hallelujah. Mamino kanengane kwa mwia. Masioka mathumwite Bethlehem itina makanengane kwa mwia niyo na mainja muno. Biblia asia Yesu ndio ndendicate wana mabui no Biblia asia mundu lanja pyo athi mwana kana na muno usia wake wambe wake mwana kauni kanga yatwa ye mwia mayai na kindu Yosefu ndai na kindu akwatie masuyeli mebui nimo atwa ye kwa muthembi ayanenga Simeoni nela mamini umasioka na mwandu hoi wethi ya maende yokumanda pala Kristo siayu no mana mumanda no mana amanda lilikana Yesu anenganiwe kwa mwia na mithenanana na andu hoi mathiuka historia asia maendie kuona kana kapiketie meakeli history enda wike research neza historia ya Biblia kaina miaka ile maisobi kabala kai nela mabikie mindie makabaidha madashamio ibata muno makanenga dhahabu no vumba na manemane na maamina kukwatiria Yosefu na Maria dhahabu no vumba na manemane aduo makomete nundu kalakana ikanenga niwe kula kuimwia makomete maumelilwa ni mulaika wa mwindo tone amea muikasioke kwa elote enda ikwenyu na nziengi nundu elote enda kuwa kalakana. Amen. Jila makaumishe moko ni mo manenga ne kula kuimwia mwia ya take responsibility ya usubia manyaruo kethimu kuiwa mwile yako adhimu be makawa mtu kila webina be project tu kila webina nundu tuina inengane kwa mwia ni kana mwi atwa ishenewe withia satani enda kuungamia project yaku indafia na balodhu kuma wibutwa wia kana withukuma na uishelewa malipo withia mbesila wetele ni kana ike project ikwama eni ukuya paiki nduchende mamino kanengane Yosefu ewa ukila anduwe mata ila mumilemu imekashoka kwa elote maondoka na ake mulaika ashoka kula kuyola Yosefu hamwia ukila osakala kana na nyinya wako no sembo kebide Misiri nundu elote akililio mandokoa isikanu kwa na sindu isu mbewa Yesu atana indicatiwa such warnings were not given lakini lazima ishi mwana ni waitu lakini tuwe munengane kula kuimwia kuyanana na mio ya mwia maenda Misiri na me Misiri erote umya mwia na maandiko maasiana asiana si mwana ila sinokuwa miaka ili kudhea shuawe nundu kaika na vicha miaka ili na isiana shuawa hala matande indicate show makabidha kwa mwia show Yeremia asiana kwa wika kio kinene lama ni lakeli akia asiana shake na ndeti kila kukia kiwa ni kwithe itibai ni show iwe sasa umekuwa kalaka nenga niwe kwa mwia kabila itwe Misiri ile lote wakwe mwia umelila Yosefu ndotone ya mwia ulo mandadha yuwakalaka na ni mukushoka na lote akwiyata
elote ndakwe kikuna charo o iwe ni ngai elote muthenya umwe anenie na andu mamuthaitha masinga yukunena mamwita ngai Biblia yasha alikie ni inyu aile kibila nundawa mano cia kaile kibila cho sumbiu one kiambio likaninyu ai wathela wimba fosi akina anaishe ai wenya muite mayo naciombe ite na mayo nisio cia mina elote athokanze aciangai aiwe atemu wau atemu ai chokilone musima alikie ni inyu na Yosefu ashokete ayethia mwana eloti wozumbikite bandu bethe ngai amwe ndukaciokeku ndukatete Bethlehem endo kebithe na Saleti nundu mwana lo sumbikite ni mbeu ya muani na koana yani wethia kalakana ila Jesus kuma ya nenga nukula kuingai ngai ateke responsibility ya usubia. Hallelujah. We endata 2026 na inakuyi ndukandike kathanguni onethia ni ndi umila muthenya wambe ndukandike otse maenda uwe umundi no wandike kathanguni tuiboya tundendiketi lakini endo transfer ibukuni amini notebook nzio no kia bandu nzio kuthono kela wandikiwe mali ya ndawari azetio mwezi kala ile tsuku ila atikaba mwandikiwe mali ya ndawari usiaziu watu ya muthonu ngilie mwako uko kwandika ngilina oitiki hauka kwa kwa yanzamba wa muwa yanzamba ukwandika nzambe zie ya ngilile oitiki nikanayo ondo kuma o monde tiambia mboya withie ekondu wo kwasya nula ka material mauboya ukabingwa ukabingwa ba wandikitu uiboya uima wamwi ukaboya ukathi ukambio boya savings ukaboya ukambio boya mwako ukaboya ukamuka ukethi oboye more than one hour nundu peki nduchunga idite lakini uboila cia nguvi na ndaza cimwikio nivika ndwicoboya kindu kibala kiwe na ingwisi muno boya cio yaku yokola ya shit ati muye nguvi na ndaza cimwikio nivika kwaku isu ndi utethia lakini nundu ina project kadhaa ukaboye mwe ukesubana ukaminenea ukamiadhania ukaminenea hai ukanela ni kula kuimwie ukoshelengi ukaboya shu kanisa isi tano kanaina itano nipasama yuma kanisa 500 on the message no mubakaikio kwa kila group nikana yututambitie within tu isikila tu present by wa mwiya yoba ngai wangu ewe chembia inaba asia wingai utasindawa wingai utasindawa wingai utasindawa mumbi wa itunambi wingai utasindawa ewo wingai utasindawa wingai utasindawa mumbi wa wingai utasindawa wingai utasindawa amen wingai utasindawa wingai utasindawa mumbi waetu nange kila kituma autanima kiunya
maitha mainjak project siaku na plani siaku ni chau kitumi kimwe kila main ni project kwithe ite moko ni mangai mu maitha no se sindu sionthe kuma moko ni maku lakini ndose kuma moko ni mangai moi no akarabati sindu sionthe ila winasio no akarabati ability ya siana siaku ya kisomo no akarabati kiliko chamu kaukethiwa mkontroli ya kanaka kontrol muse wako lakini sindu ila sionthe wa ya moko ni mangai ukasiona yingi baiki mwecha payimu maitha too strong akaumia project moko ni mangai. Yesu ni dunia ni chafu kitu na ndaa chafu kama muthenyo nomwe ona aima mamu manda numeumua paema mubaka saila wabikie wake wako kwa mukelanioni enengane newe mwene nasya kila chonde ngwikwa nithi kwianana nondu kwiandikitwe lwa thayo wakwa aishe pe undu kuandikitwe nithi asya indi woni kwa ulokambu nania ukethwa kabakethea ndasyawa venga yutasindawa na mabinda maingi tutia wetine kukosa walanio na mabinda ange ni kwithwa utena project utena vision wandikite provision ikuka na uitumia nai uilewa make assignment ni yayo nundu ndwinayo na mabinda maingi besa siali kama buko peka wasya kasya ikaki yandu keke kiki ukeka muthenongi kwa kitumi chako plan ni kana plan ikungaidi neyo na hii plan nundu na sio tu inasio ni shitu kwete mbewa mwiyai isitu kwete mbewa mwiyai na tutanamba kwete hii plan webuna ndu imutangia wikalite thayo lo kwenda wikaki lo kwenda ndwa munenga mwe Yesu thayo wako mwini wa wathi aini asya thayo wakwa wonde kuonde miakela yonde ngwikala ukathela mana piu ethia ndimo manya Yesu mutange iwandu na kumumanya Yesu mutange iwandu tikumana na kiliko niwe kuutangia kumwitikila ethia mutange iwaku wiba una ndwe mutange asemo ya Yesu nina ukambe waku nina unenga thayo wakwa ndekeana ina mavitio andika sito akwe mguni ya thayo no indwekeria mwana wako kuma oyu ameyoba ikalania nakwa ni kana kaku ndambia na thakame yaku ila wetikie mukelanioni kaivali nenga kuthina mbee sitwa ni ya Yesu ninaboya amen. Ngaya samutheu ni mubeani kuondu wa motangio ni mubeani kuondu wandu onde alama nenga na maisha moko kwa Kristo Yesu mwiye imanenge vinya wakungama muikioni na kukilia nai na kusonga na mbee sitwa ni ya Yesu Kristo. Amen, amen. Yu nienda dakikani kila mundu ukwete ebuku yaku kana thangu vala uandikite plani siaku ndoto yaku vision yaku uoni waku Habakuki eiwa Habakuki kilungu cha keli musoambe wakeli na wakatatu musoa keli wakatatu etabu ninga yake wa Habakuki andika uoni wako na uiwandika wimo theipiu nikana alamesoma masembe naguo nikana alamesoma masembe naguo
nikanala mesoma masembe nau, nikanala mesoma masembe nau, nenda umiokosi wa Ngai napata wa kamera muthenyo mwengu acia nenda tuwe kamera na muthenyo mwengi nena na mundu twinena na mundu ewe na nene ya kamera na ngulimbe sasianata na mutabia na alika honi line ahoda kameresu ninyoe yunge mebambe wako kamera ngili maana 3 na kindu niki vision yakwa hii plain. Amen. Na ndo ingi vision sense maku ya nia pe mundu utumwaninga hiyo keanise vision yaku na kukwithio kwetu omuya au ni mbesa ukeanise vision. Tafadhali 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 ningwacha tola mama tafadhali hivi wa wiki lia ndukatumie vision kube nandu. Amen. Hithi hapa sehemu wako na wenda mabati maneli na mundu okia nukukwete mabati 50 ekana no mwe unembeso mubula nilingi ukawe ibetange ba muyende akaete atonya kwithia etumitwe ninga iyo mabati maneli na yo kwamba kwikithia mutiane ya 50 pemu kindu kimwe kitumama basi atubaluka mapinda maingi ni kwenda imbesa kuthonoke project mwina mwako project ikwa mibuko manata no masimiti mundu aikuya ingo etetani ilisi ya simiti umuya tunenge imbesa tuituka uwe with ya wetilanga mau that's ya mutabia thia mwendo tumia simiti brandi yeba muya enda uwe simiti brandi na tuete undu ethi vision ethi woni su andikite pe mundu tonyo semba na point 1 pe ungi akasema na number 2 ungi number 3 pe ungi tonyo kuka akola ni 2 onto akutuonde akasemba na 2 akatuyanisha kwa tuiboya niendo kwete umutabye mwiyai na ukakunengane woni humbe waku na ukakwete woni wako ambe waku nenda tungame mahuni maitu no mutabye mwiyai no kakwete bata umbe waku na ukambe waku kwete mabata na ukambe waku kwete woni wa mwaka wa 2026 mwiyai nina bata na ningwenda ukona Yehova nina mabata niandikite mwiyai ni bata nina wo be point shiba be maundu mwiyai ngwenda kuyanisha mwakani huu be iwango ngwenda kwambata mwakani huu be makau ngwenda ukiria mwakani huu be amaitha ngwenda ubindiria mwakani huu mwiyai ni ngwenda ambata kiwango cheo nengane bata wakumbe wa mwiyai ukilitie prayer item yako na ukimwia mwiyai bata uni weni na uo hame Yehova Ngai nitoka kutaya Yehova Ngai nitoka kuthaitho theuni waku Yehova Ngai nitoka kutaya nene ni waku winga yutashinda wa mumbi waitu na ndi mwiyai sisi atumiano sisi ibetithi sisi anakeana shanai ila sietete mawoni mombe wako alama kwa shamuye ningwenda ona kuoko kwako alama kwa shamuye ikomana na bato nini bangite mibango nyingi kafeile lakini mwaka huu inaukonde indicator inaukodhengesha woni wako mbe wako inaukodhengesha mabata mako mbe wako mwiya ianisha bata wango yakwa mwiya imbukitie kauni wakwa mwiya indete ishitwa ni ya Yesu Kristo inoka kuikia wio inekia wio udhiukite mboya shaku na woni wako mushini wako amaidha maika atonyelela alama ushima maika faulu ishitwa ni ya Yesu Kristo mabatala waetembe wangai maende makeanie mabatasu makeanie ishitwa ni ya Yesu Kristo mwiya yila Yosebu na Meli maukionde indicate kana ko Yesu kwaku mwiya ni wakasubiye ona kutwika ni kamanda wani asumbi makoa ona kutwika balisi mamanda makoa ona kutwika ndikimanu mamanda makoa ona kutwika nduma ayuti mamanda makoa ni wakeki osubio woni
umwiya iniandikite ba ukambikio subio mawoni alandu makumandikite vishe nila mena somwiya ukekio silo wasubio wako ishitwa ni ya Yesu Kristo. Natangaza kuyania kwa uoni wandu mangai, natangaza kuyania kwa uoni uso, natangaza kuyania kwa kila waboya ishitwa ni ya Yesu Kristo mwana wanga yula withai. Bayina kushindwa, bayina kushindwa bena kukilia, bayina kukwama bena kukilia ishitwa ni ya Yesu Kristo mwana wanga yula withai. Mwiyai nitwokelia mabata mbe wako. Mwiyai nungamite mbe wako nukilite mabatala niandikite prophetically, nukilite mawoni mandu maku onthe athaithiala ma Rescue Times Mutongoi TV, athaithiala ma YouTube, athaithiala mwiyai ma TikTok, athaithiala ma Facebook, na athaithiala physically tumba na aba naete mabata mo onthe mbe wako. Mwiyai ngai witu ihanisha utheuni wako, unene ni wako, mumo ni wako, na usio ni wako. Mwiyai iwa kuboya kwitu mwaka wa 2026 ula ni mwaka wa kusumbika kwako mwenye katikati waitu, the year of the Lord reign. Mwiyai mabata ha mwako ithikothela makianie onthe ni kana tuikomana kutunga mubea twautaya na twaunenevya na kuhukumia shitwa ni ya Yesu Kristo asaitwa voya na utunga mubea. Amen, amen. Vayivata onomwe wandikia mwiyai disikana iwa kwa tobu ya nyosu etina wa Yosefu na Malia manengane Yesu kwa mwiyai kuma muthenyosu mwiyai atangulia ambe amaitha maibanga akabangwa metelete ba akasha kakaiwe baya kakabithwe bana project isu yaku ngai me protect katikati wa maitha na ithi kuyania mashaishe megwite wo meno thatu nundu imoko ni mangai na baye mundu tonyumya kindu moko ni mangai cha lazima we mukitie. Okay, itina wa kundendicate. Amen. Tuitonyo ndendicate mabata maitu kumia woni witu mboya situ kila tuikwatite kila tuendaika tuitonyo kiboyesha noketha tuichumesia nthembo yubawe tibo yukawambila bata tusundu aete mbe wangai na nduo bicha bato sundu atiwe nzembo bayithie bena sacrifice ya kuya mwiyai ni ya unengane mabata isibe sindu iseni na iteleka mwaka muthelu mwi wa nana ila naambie kwendo plan kwendo thi Europe muthenyoma na komanie na muthukumio mwa wa ngai administratively imunini wakwa, administratively ni munini wakwa na ni reverend na kwa ni bishop na wenga iwa mwathimie ekalanzi sianza ela twakomanie muthenyomo tuinena aimbelesha na mwene na friend siva na vana mati ya programu ya kikamba ambie bishop kengo tabiondo isa lady ambie bishop ekango tabia aneni kikamba cha mwi kango tabiondo weju ukohoka muingo. Amen. Anda bishu na kuya administratively ngunena ile the alien ndaungama lakini la wanda bishu beba wanga yamba mucha mituke na alikio mubukone na umya nzembo na munenga administratively munini wakwa bandute kwa apply beba waile kwa siameni no kuingino na huku ya nzembo si utwa bandu bange lakini we na mukwate thisi ya mwi wa nana mwi we 19 na visa
wete bata na kethi bata no uboye but usuni umisia ndembo nundu. You may never know. Kila kindu kiwe ya wacho mboya iwe ya wayo na ndembo iwe ya wayo. Pe mitego itegwa wani ndembo. Pe ya maitha mabindithagua ni ndembo. Pe maumu mabetangawa ni kumuthembea mwia kumumisia ndembo ni kuondu wa bata fulani. Na you imagine twamunenga plan ya mwaka muima. Ai na nyo ametwaeleza tu ya thuku muno. Yani plan ya mwaka muima niyo twaetembe wa Ngai. Na you kwithia nukuigwa tabe na umu. Hii enda serious. Enda serious. Nyen ginena ni endonene ayulua testimony cia maundu alanga yumbikite. Kana amundu alanga yuikite andu kwishila ministry nila wanengi. Na tunesio koma na muthuku miusu wa Ngai muingo. Na muyai waneni endeto ya wathani kula na ina ndo amana na kweti oboya kisailenza icho chatumie numia ndembo. Ambia see what the Lord has done. Muikio utena meko with our muku peundu indicate project cia mwaka muima no kethe akusumisia ndembo no iwa thina baile ona kwina thina munene na mbesu ya Evau TV-ni ala mwikwatsa iyo tutumia na ala tuiba hapa kubi na itu tuete ba mathabauni mabatasu twaete kula kwi mwia tuimaete mbe wa Ngai mosumbi wa sumbi na mwia wa AI twendete kumia ndembo cia kundendicate mavata ala twakuandikia mbe wako mwia mwanga witu mavata su twaete maoni na vision ila twaete na ndembo hii ikalumani na kukabinguke miomo ya provision ni kana mawoni ama keania kukabinguke miomo ya ungai mawoni ama kabingu makeanie mwia yitaithie nundu munene na wimusio nitwa ukumia nitwa ukatha nitwa unene bia sietwa ni ya Yesu Kristo asa nitwa boya na utunga mubea. Amen. Kuitumia na mbesu Evau TV-ni 0714888066 kana noti mwanza imwe ina nana noti thandatu esu niyo tutumia wetembe wa mwie umwe mwie unavoea woni huni andikite no bwe na watisia ndembo mbe wako na kumomonde tuambia mboya nenda chuma kichonde kuma omonde matuko 11 kuvika matuko 18 withi wa kila umwe waitu ukui prepare for long deep prayer and fasting. There was meals itatu ambia uteki oile na wea kiasi nikana tuibika wachumwa matuko 18 with the system nisi andi justi ndukese kufasti methenyena no collapse tambita pastor pastor collapse abanga ekisi muti vanhu va matsaite avalukie 79 nesu ni less than 4 days ko ambia nikana tuambate hivyo tuyumiinda imbositu ala tuiva na kuoko kwa mwia ikula kutangia na kuobosia na kula kulumelila cia thukumi make na thiu make kwithwa yulu waku na muci waku amaitha moka methia mwia ethio kwithio lulukite
obisini moka methia mwiya kwithiululukite ndukanyibiwe sietwane ya Yesu Kristo. Shalom. Ino ni Mutongoi TV. Wemi wa matukwa